برای هر تشت سروک وزیر کردستان مسرور بارزانی هات هلبجارتن از وی پیروز دکم د جیانا وی د سیاست وی دا پیش روزه دا سرکفتن دخوازم و دوی وظیفه دا تشت هری مهم هرما کردستان yani şart و مرجن ناوندا روجهلاتا ناوین روجهلاتا ناوین دا بگره برچاو لودرین ام ببیجن koalisyonun devletin dünya jiluderinin yani eğer dixaze be و سرکفتن به و یکیتیان Avrupa'yı nırxın yekitiyan Avrupa'yın kriterin yekitiya Avrupa'yın د ناف خدا بکه سیاست و بگردونی بوان را سیاست بمشینه لسروی سینرژی کی چه دبه ولا ج ایدیتن خرد گلکی جمالبات کی خرد د ناف سیاست تا شورش دا مزن بویه و ایدیت و خردن همو دیرو کی جیزانه و وضعیت کردان جیزانه از تخمین دکم وی سرکفتم و فقط evya hafız yani debece hafız Şirazi debeze asayiş yedü giti tefsiri indu harfest badustan telettüf badujmunan mudara debe asayiş ya jiyani yani hem ahirete hem dünyayı maddi manevi formülavi eve ba dosti xara be iltifat bi o merhaba bu an rebeji halu hatire wana bepersi be düşmene xara ji idare bi ki yani pır yani negri hemberi xwe buan ra idare biki yani asayişê dugîtî tefsîrî ün du herfes ba dostan telettüf ba dijminan mudara vî formula hafız bigire berçav ew serkeftî be